Hello my people, reka nkubwire ko iyi ariyo video ya mbere nkoze muri uyu mwaka wa 2026. Ubu tugarutse kuri Avatar. Iyi ni Avatar igice cya gatatu giherutse gusohoka mu mpera z'uriya mwaka twasoje. Ku bantu mubizi neza mwakurikiranye Avatar kuva kuri rimwe, Avatar rimwe ku babizi, Avatar rimwe yasohotse 2009. Iyi Avatar ikaba yaranditswe n'umuntu ukomeye. Uyu muntu wanditse Avatar nta filime ajya yandika ngiyi. Uyu mugabo ararenze, yitwa James Cameron. Yanditse filime zirimo nka Titanic, abantu mwarebye Titanic murabizi. Then 2009 nibwo yasohoye Avatar igice cya mbere. Komeza 2022 asohora Avatar igice cya kabiri aricyo cyitwa The Way of Water. Noneho iyi Avatar ibishingiye ku nkuru y'umugabo witwa Jake Sully, bitangira nyine abana n'ubumuga bwo kugenda, bakamuhindura Avatar kugira ngo abashe nyine kujya muri uriya mubumbe wa Pandora. Murabizi ko haba hari umubumbe witwa Pandora, hariya nyine muri Pandora baba. Noneho ibyo biba muri Avatar imwe. Muri Avatar kabiri baba bohereje undi mujenerali. Abantu mwarebye rimwe murabizi ko birangira Jake Sully muri rimwe nyine ariwe ubaye umwami. So muri kabiri Jake Sully n'umuryango we nyine birangira barahunga kubera ko hari undi mujenerali baba bahanganye muri rimwe. Umujenerali nawe baba bamuhinduye Avatar aje gushaka Jake Sully nyine ngo amwice. Noneho uwabahinduye aba afite n'akana nyine, akana kaba kabana na Jake Sully kitwa Spider nyine. Ku bantu noneho mubizi neza, kuri ubu hasohotse Avatar igice cya gatatu. Iyi Avatar igice cya gatatu yitwa Fire and Ice. Iyi Avatar nyine itandukanye. Avatar yasohotse tariki 19 Ukuboza, ubwo ni ukwa 12 nyine, tariki 19 z'ukwa 12 2025. Igice cya gatatu murabizi ko Jake Sully afite umugore witwa nyine Neytiri, afite umugore witwa Neytiri, uyu mugore aba arinze ku mwambi. So ciao, reka mbabwire ngo nimba wakunze iyi video kandi subscribe na kandi like, kandi tunakubwira cyo niba ushaka Avatar. Kuri ubu Avatar kamubwire ko Avatar igice cya gatatu kirahari gisobanuye. Avatar igice cya mbere yasobanuye na Yanga, Avatar igice cya kabiri isobanurwa na Gaheza. Gatatu yasohowe n'undi musobanuzi abantu benshi ntabwo bamuzi, ariko nyine ni umusobanuzi witwa Mr Fire. Uyu musobanuzi sinzi benshi bashobora kuba mutamuzi, ariko nyine yarayisobanuye, kandi bamwe dutegereje ko wenda abasobanuzi dukunda nka ba Gaheza, ba Rocky hari uwayikora. Kamubwira ngo bayishaka nyandikira WhatsApp, nomero ziri hasi kuri screen yawe, yandikira mutemo Avatar igice cya gatatu. Ciao.